Welcome back to another blog. So, Juthai, welcome. Today I'm going to speaking my personal English. My personal English is very easy. Sorry. Hey, be careful with your hand, It will bite. it will bite like Why I'm going to speak in English, you know, guys, because of today Germany people coming na in my place. That is why. You should not. Next drawing is my turn. Okay. ज़्यादा नहीं थोड़ा होने से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बीच It's me. It's me. It's me. I am drawing now. What I am going drawing, you know, guys. This is our place map. So, dimasam ko thai second sanang skala ibushi phayaba bushi angke drawing klima sanba jini nolai ni map ke. नहीं आपको बोल के मैं बात भी बात क्या तो हम लोग सोचा है आप वो लेक के आने का बाद हाँ हाँ नहीं इधर जाए अभी शाम को हाँ turun lah ya हमसे नहीं मिला एक लड़का इसका जैसा है आसपास कोई नदी है आसपास मेन रोड का नीचे में एक तो है छोटा सा एक तो banyan tree है कहाँ पीएचई का पानी कहाँ से ताना कहाँ से सब ठीक है सब राइट तो ये हाँ जहाँ में ये आदमी मरने से पूजा bangklong कैसे करता है तू ऐसे करता है कट्टा मुर्गी कट्टा pig duhazab khawlning nolai sarau ke jima sandara ha bidi bider zabdu sida buke busi khnama mojing ban tada jin nolai ni kharau ke jamma saniba bu jarman phang phaya rao busi dua gai sungdu bidi bider zabba stada skabo busila buji bala buji skabo khnama mojing du ne busi nisla bidi her zabba stada skab wani thai stegen zabra da khna re hama duhar zabdu Rezabani busi Jarman mong phayarau ju jima nolai has maim sanada busining pushari ba ode he rezabiarau ne nolai ne khrarau ne botol gin brai re kha busibok chak cha lingma bawoi ne du ui naji khobla mamai ber khamre to recording khlaima janai du mamai brasusi naji khlaila na bo 근데 아르 바이바 나이마스 되고 보시대 바이마 산도 바이바 나이도 하리리 잡고 보보리 고 자르마니 근데 몰라스 보리 라야 바이바리 나고 소라 들어 고 주다